Qandaysыңар? Qayerdan kelasizlar? Молодец. О, bu kimden şey? Молодец, мас. Мына қылып қала çıqonlardı bir. Молодец, красавчик, красавчик. Ana. Ayıllar da sorsunlar. Koylar. Miting kıgılatı, miting kılıp beni kuğu vergilersin. Miting kıgılatı aylamayınlar koylarım. Hey koylarım beni kuğulatı miting kılıp. Tacap getirsizlerdi bakandan tacap getti. Adamlar talıp yoksunlar. Adamlardan araba 5 yıl tutalmazsan bir günde kuğu veriyordur prezidentimiz. Adamlar talıp yoksunlar beni. 10 yıldan beri size kaydıram. 10 yıldan beri. Atam aytılar ki beni kettiler şimdi yerden. Ben böyle geldim olan noktam. Sarı ağrım gelen. Sarı ağrım çünkü gel. Tatak ettim özlerden. Tatak ettim. Саламатсыздарбы достор, кандайсыздар? Достор, суранам сиздерден. Оозум ботекис эмеспи деп сурабай эле коюңуздарчы. Суранам сиздерден. Ботекис болсо да бул менин оозум. Эже, кече үйгө жакшы эле барып сабак окуйун деп группага кыздардан тапшырманы сурасам, кыздар жазбай койду. Мен күнөө өлмесмин да. Барсетка эле дейсиңер. Ичинде 2 дептер бар. Бир дептерге эле 5-6 сабактан жазабыз. Кыздар, акча берип тургачы 10 сомдон 20 сомдон болсо дагы. Эте чоң балдарга питание алып бериш керек болуп атат. Балдар, тете жаңы келген кыздын номерин алып общение кылып көрүш керек болуп атат. Кыздар, каяктан айтып бербеличи? Биз тамекини колубузга кармап көргөн эмеспиз. Балдар, ушуну эле алдыңарбы? Бул мага теппейт да. Давайте агынан эле алалы. Брата, тете кыздын фигурасы. Гитара го, гитара. Бою кичинекей кыздарга айтарым. Өзүңөрдүн боюңар менен тең балдар менен сүйлөшкүлөчү суранчу силерден. Атак мага ошон бою узун кыздарга бою узун балдар табылбай атат. Менин сөзүмдү түшүндүңөрбү? Сөз ээсин табат дейт. Так что айтканды кылгыла. Болбосо Кыргызстандан айдап салам.